Man sieht den Kopf hier durch. Siehst du den Kopf? Oh mein Die Gott. hat seinen Kopf so abgelegt. Oh mein Gott. මලත් පේන්නේ නැහැ දැන් බැලි. හැබැයි සුද්දු දැක්ක කෑ ගහනවා. Er gewinnt so krass. Oh. Mama, mach schnell wieder. Gesehen? Haben Sie gesehen? Selber? Wenn du hier ist die grün. Und da guckst du ein bisschen drüber, da siehst du den Ast, der so um die Ecke geht. Und ganz unten über dem Grün siehst du den Kopf. Du musst dich ein bisschen strecken. Da siehst du den Kopf. Oh, ist so gut. Aber siehst du? Oh, er gewinnt so gut. Sieht man das nicht. Okay, we are right in front of the tree. And yes. Now මෙතන මේ ගහේ ඉන්නේ මේ. මේ ඉන්නේ මේ. මෙතන මේ පාට පේන්නේ. මේ අර පාට පේන්නේ. පෙන්නන්න මහත්තයෝ. අර ඉන්නේ. අර කට්ටියට පෙන්නන්න. Have you seen it? Have you seen the leopard? Ja, Oh, okay, දැක්ලා තියෙනවා.